Pemirsa sesolahan drama tari tradisional Bali inggih punika tari kecak sampun katah ke solahan ring widangan ring Bali. Pemekasnya nih dengan ke panggih ring Gianyar sesolahan inucap dat ngedautin manah wisatawan lokal miwah mancanegara. Sesolan kecak, ketanyane kemargiang ring Galawengi, antuk nyarengang pergine lanang. Sesolan puniki mawit saking dreste kuno, sani ketah ke bawah sangyang, sani metu tujuan nyomnya sekancan butekale. Pergine sesolan kecak nyarengang ake pergine lanang, sani melingge melingker, ternyuarang suaran cak. Sesolan kecak ketanyane, nyerita yang indek cerita Ramayana utamanya ritat kala Sita keculik oleh Rawana, tur pengupaya untuk nyelamatang Dewi Sita oleh Rama sane kewan Tuhanoman. Tios pindah ke pengupaya pengelestarian seni budaya Bali, sesolan kecak taler sidening cabang perekonomian krame miwa mungka selah pekarian, majeng krame antuk mangge kanan ekonomi seni kreatif. Kecak side kepanggih ring sawatara wewidangan ring Bali, sane sampun side nyokong pengerau wisatawan ke Bali, sepisanan pindah ke pahan usaha nyukertanin seniman tari Bali. Dewi Swarini, Bali TV.